Enti wase monfa asida enhye ne aponkesie nmu na monfa ayeye mbra na banwani eso na mommo ni osi na munhira no ni din kronkron na ye anopei adumara kwa na menu mienu nso ebi aso yeso aw enye sika bio ay adum etisamre yenhira no na yemono si yemani hu so ono ye yemani hu se enye na duma anka menu mienu anka obronsa machi yawe se yetumi ko na se yetumi ba oh anopei se wasore na onkwa ewo mu na enesu yakosi yada anopei bebia na mbia no hira no kase Yesu medawasi nura medawasi esanse wo humabo wan hwe me bone ene me mbana to bi ameye ho antwa mangu se ehre se wo de menkwa achemia anopei medawasi anopei mi waye anopei mi show din kronkron no enunyam intensi ana meka sentensi se ade bachiwo da bida sempo se sika pimpimpa menu mienu yenya eti anopei ade hie ya trasi de na tumi se e wose ye de onyame asem ema the first service no ye de ma o ahenkan ka service so bra King of Grace Chapel Ghana ahwe chi kwan dia ye ne asene eye cemetery no ai ne ye nhwani mu a osafo ba ko pe papa 1 ahutini ba ko eda no Reverend Kwasi Nkansah ona pamfo anopa bia no edukosere senya bra Sunday paper passports etwemu no na yenso ya de agua ne atenase na eni ya che onyame asem ye no wa che onyame asem nti anopa inso opani wajinagua sineta ye na etiye na yenya akoma baako eni adwen baako na yenya yentie na asem nti obi nkanchi obi say the grace hour ambreno edrusu nti ebia afei na utie yen untie adwumadie ida onso ye mo wakonya no ye no uche onyame asem wi a ana onso ye mo wakonya na onso aboruam na onso abeka ye ho etiji number yi eto ho breneso ana onso ye mo wakonya na onso aboruam 0201 944 485 and 0554 830 910. The patchweni number edidi juma no waha yenka sefre breneso a wan kasa no yeba ho akonya na nso aboruamu na sambre die yebe konyame anim eti anopei osore ye den na oka ye ana se owura fi ho dia ene kasi Yesu medawasi eti sambre yeba boruamu na ye de ahihye so enye se bia ye sentio ena nye fata bia fata eye nyame adom no na humabro na minu bia so yeso
Enti sabe pe anope ya matuna se etie monremu papa ya oba ya san hye biem aniu no de ache yen kwame na eninda obodwuma papa won so bodwuma o papa won so bodwuma se eja yedi mochi because said the ahoma chepa ready oh ama juti mi ma me da o because se metie ahoma chenwum na ya na ode to form na ame ho ayem papa wada romanti ya da wasi quotation master oh director Mr. Santi na what say adum na uma brother cheyen kwame ma me mo quotation master baso sa ewo redo iso ena tifoti o ma me mo na baso bi say oyobi odo nyame asempa sa pepe we o konkran obedu ahomachin be say 2 enti 2 o'clock pa na otimi sore say o ma join me papa wo radio so a na say abrantie no enye sebe ni nipa bedi a ankanye na adwuma kura so okokaka very easy o odo nyame shira wate quotation master shira papa me pe obia openya dwuma yes me pe nasem enti abrantie Yankopon nko so nshira no amen radio so na me kan obia bet I receive won say be me nya atwom David enya me ka choose go fi we there pasempa nyame shira sana papa si o nyame shira no fu shira no mun shira no ope asem no on person on mix asem no David just be ni ha say bia eno atama me friend pa so won cry no na me so eno pe o ma easy na ukuta Yesu ka o benzu nim wa dress you nti ofia pe okwa asore se onimnia oye eti baby onam bia no aboa no ho nyame hia nti no be minimative aya mofra munshira evangelist kofia mo akọ amen nti mo last week o mamo environmental message and business and no beka the message na mama mfa wi e kakra ntwam unu se message a last week o dem aye no on se ka se last week ne ka se yankasa ibe social handles no na me bi ye ntimi bi pe na mi post bi eto ya dem mahwe so aso ahwe nura na metia message ne massive enipa nkron ai obi fan say be say 3 Sunday na me create you they say obi say e massive yes enti quotation master nya Michelle amen so who say enro akra wo frame me a na ye di nkomora be say asebra last week elo adeda me so de buy o say neda samilodu ya me ko akra nsuo mu na me gina me lodu na me tu me du me sane hospital be po na amanfo da na etensuo animi na me say azaya 86 asem ni o say asem na o kan de won say you seasonal message seasonal message nyamsam yen kan keke e wo bribia ne asem na ni on the buy the right time go Ghana for tons as a phone Ghana for baby and yes environment mama fa kwan wanya we so ye be kasa ye be preach but mama na honorable MC ase mama Victoria do wa ya de kese pa ma wa kire se we ye candidate on say last week you know me can so down station na da ne ball
anka Sunday no kra na nya ka asema ka me na me pese me she coat na me bob me collar na ka wo na me ko prap me ye de go sise ngura no ampa okay but they do juada no na ya pra ho. Oh nice. But the nura na me nya reliable source say maame na nkasa na yi ni sika 1000 enyo no abo mama ne ono kra me kan be ne wanwa e de ma o me pra ne so mo nkopra enti wa ya de papa nyankopon shira your friend is saying Honorable Victoria Edu MC papa bi pa asem no kra ento se to sebe wa ya de papa o adwuma no ye ba wo akira wo hunu sa e ho bola no enye na ho den because me nimpa say ya ton Ghana ball nyina ma nipa ba kope ball nyina ton ama no nti the open or ye efien o Ghana ha asemo nti me te say ayi wiki wo betua adwumayfo no ka bosumi no odon ka bosumi du ba ko wo betua bosumi no many station with God bra ye brew station wono say me ko hu say ball na ye ho ma pe na me ho gira me oh ampa nti papa no yede na se wo betua scan bi adwumayfo nti mo adwumayfo no so a mo agi bosumi num no mama onye se ne aka no ene ska wan eden mo nkonko ye adwuma no enu anwumre mi fi wo anwumre no na ball na ye ho ma se man ko pra je se no de anya MC yasem eye mo adwumayfo go ska no magibi nti honorable Samule onu nkwala no sa mo mpra ba bia station o de mo mpra me das mami Victoria nyankopon shira amen ano peso ye na mama faja kunya na me ma audition so akwaba na on to say adumu na so na adumu na odi e friend o ti bi money di mami mo ma no ano no ati ono di money di baba da sema bo Holy Ghost na achino ene ko mane e friend da SK Mensa SK Mensa yeah no onye King of Grace no Church of Pentecost ni wonderful yeah na adwuma ne ye wo ha no also tifia na ne hotete no inte no join ne abida inte bamcho motin nkan ha o meye King of Grace ni obesrai nyamse ene mu akwawa so wona na so na be show Facebook pa o se be ba comment kra abrempon na motu akofi asem nu akofa be obi na timinu na me abrempon papa de nyame wo nyo de bi hey de nyame wo sa nyo de bi so na sa ase bibi ase na ase obi na woni hwe kwa se waji udin F Nkansah eno kwanya F Nkansah keto questions abi bisa go F Nkansah group of companies what is here plus is so founder of King of Grace Chapel Ghana Nkansah hey papa share Facebook sara ba comment bi it is abrempon for no one gra obi ya abrempon abaye dwagu ne yeah we so resist stress because tenya ka on bi na yada nyankopon ase kenne kese se evangelist eto amoso na so obre ene wonu se nyamsem no to bo na wa prepare research kaka yeah enti anope no eja tutu a na esi be ma bo enti anope mi ankasa me fa asoa na me de asem no bi aba emsebe na otwe me inside twam no na ye ka the laborers of the vineyard yes adwumayefo a ewo bobetru no ya ye chirichiri mu a said de obi bo pa obo bi no nsia no nkron no mensa no num na otua wonka no otua wonyina kape no ya anope me share bo e ka se da fufuru bi akwanya beba no ye beto asa nyamsem no so intima ka no se me kofa fufuru bi aba obi wo a bebri wo no ma omo follow yen ne ye ka no mo pese wi na onso hu se de asem no tie ana se ono so ofa no se de obefa no inti anope no the laborers of the vineyard part 2 eno anope Erade Nyankopon e de amayen se yenemo enche amen won say na asem no na ne botai pa ye apafo ene ne obo pa no ene wa ketua yes na eno na ye the main yi no say wabọ me pa no pa no nsia wabọ bi pa anopa no nkron na wabọ bi pa awia no miensa na wabọ bi pa
no onum na obetu aka na wetu nyina aka pe wodi ba enipa de yemu a nkofo ni complain a omudi complain because me bantem inti do ba late no adenti na me ni nyina ketua eye baako na papa no ebe kire se ofa omadwuma na ofa omadwuma nso na asase but ohun se o ma ekọ asase no na o mo ye nkoko asa asa o mbe ye asa o mo nye na o ma ebe kire no even 1 hour no o mo ye adwuma meso nani no no otuaka into otuaka ono asase akatua se o de mo bia adwuma o ye no praise God hallelujah enti no ka se ade movie se me no me ye obi a me no je se me doni penti ena mu gina so se me ntua mo ka se de mu ye adwuma na de obi aye no ene de ama no ye ma mu hu se wo hwe nyame fra wa fra yen aba ni twa adwuma no mu a ebi ba mu ache ebi ba mu nche na nura ya na ebi ba mu na so se ketuafo ni pie na o cha ketua wan hwa obi wo ho a na wanya ketua se de okọ mu ntem no adenti na ebeba ne sa ebi se ebi num de adwuma no edi agro ebi num de nyame adwuma no edi agro nti niema bebre ena ekoso ye bie mu ba Isaiah chapter 5 verse 7 ekono ena obekire se wonue oka onue saa ahuro nsia wonue saa ahuro nsia die saa sis we mo amode dan tua dan so monue ena obeka wo mo nso sori anopetututu ekonom nsa se wonue te se wonyina ka adwuma no papa na wabo pa na wo ba betua ka na wo hwe se wo be mo maketua no na yese so ye wonya wo ya de foforo no na Bible no Isaiah chapter 5 verse 7 no trese sangrofo a yes aniema no wonue hallelujah amen egofia no pempese wo kai Isaiah chapter 5 verse number 1 to 5 no uwia no atwumu aba verse 17 no ye wia ne akowie ewo 2 Corinthians chapter 12 verse number 12 honom no na verse 17 hono na ye wi anopenso de no na ye the laborers of the vineyard no ye de abawie enti yenko pacho wo se yenko odifo aze angoma Isaiah tinum chichemu ba ko de ko no ekwesinum ene odifo aze angoma tinum chichemu ba ko ko no manti obo ade Nyankopon asem ewatifi asem ne se bobitro ho be bobitro ho ebe afi akeka ne se mamento bedofo ho dwom na ose na dofo ose na medofo adwum a efa ne bobitro medofo ho dwum a efa bobitro ho medofo wo bobitro bi asase bere kokko bi so me den do se kokko okay asase bere kokko bi so okay na ofuntum mu tutu mu asase bere kokko bi so okay na ofuntum mu tutu mu abo na ofuntum mu etutu mu abo nyina na otete mu bobepa na oto abantenten si mu bobetro na otu mu insachi amena nso na otwene se ebeso bobetro na otwen se ebeso bobe aba na eso ebuntwere na ebeso na so ebuntwere na afei mo a motete Jerusalem ne Juda merima mesremo me pa mo chao mummu me ne me bobetro ntem aten no aten ede na anka esese me ye me bobetro bi sa bobetro ya me twa se ebeso ansu ede biem na menye ne biem menyoye ede enti na me twene se ebeso bobe aba ede na me twa se ebeso bobe aba na aso abuntwere na afei mere mama hunu die rebe ye me bobetro no meyi hu aban me buafu meyi hu aban no na emmoa adi mebubu ne fesuo ni nyina na watieti aso mema no atompan na worentwitwa ho bi na merennomu nso biem na efu nkasee de enenkyerene na efu nkasee ne nenkyemse aranko enhweronko a ne beso amen hallelujah amen gofi wo hu papa no ene ne dofo
a waye bobe true no won say bobe true no wura no waye bobe no for bibi say obenya abaso bi afi bobe true no yes waye adwuma no pa o see bobe no oduaye yes waye bibia fertilizer bibia waye bia waye kama eno wie no oje ho ban se be ya emoa enkore afi bire so se esese bobe no onya aba wo so no anso bobe no aba ne koso abuntwere ze aba no na ya apapo nya bapa enya bapa edi papa no ohun sa no ni bufuye yes ni bufuyi na ni bu efuye no ni oye ne se o be ingro bobe true no efi se ebra obre ye nyina no wanya ketua papa emfi bobe true no ndi de oye ne se hufu kra me no biem yes I say ekutufu a agensem no uza na enwura bia beguso na obi akra man biem uza kutufu enwura ta beguso enkrampan eni ade ne guso nti o se ma eba ni nyina ma se no aforo so be no me ngu fertilizer biem ena obisa se ye ne no mu sa bobe etru ehu aten kofi ta no be me no ni eda ye nyina bebu betru no ho ma me nka 6 ne nsi 6 ne se dey na afu nkase ne nchen na afu nkase ne nchen se na be hye onsuo se na me nya dey me hye osuo me hye nsuo se ma entonguso na se ne o se afi we jai na fu na chi because obi aye adwuma fo aketua enti adenti ena ma ye fu no ma bre ho no ma nya aketua na bra me bre ni nyina ayekwa enti die mbiem na me nkoso na me nya afuo no discuss we shame me discuss shame but die me ye nyina anya yi confuse esi to da bia wo nipati me bre no ho sa ade bia wo be ye no na tese ne wo hwehwe film no wo anya na se uje akiredi wadwalai uje akiredi amen enti anopai no baba ne se Jerusalem mema eni ni mo amuti Jerusalem na mo yemu enkonta e wo sabo betre ho se me na manye ni ya se me na manye ni ya na se bo betre ne so ana asase ne nye ana se manye ni the right time papa bi tie nkomo the first do na ye nya adoafu me ne na benkumi asane ya wawu ne wo fa ase kakari ne ye bi wo home science ya pa nya adoafu ma bre o we dey ka so ye brepo aso ye brepo nya adoafu ina wa ye bi pe o brepo pa na ebi wo ya wo be bresa nya ado ade nsuye ntutu be fu bi wo de jato wa dwala kra nkumu biem nkratie mfa na ede na kofi wutusu se ema ne basa anope me pese o ma o contribution ansa na mato aso papa de wo kan ya fa nko afuom de so ana se me daveti mba ni pa de so be pese o de fa bia de fa di pa de so jira short na me move go me move o se afuo kra example awa wo ye yi enyado a wo ye akọ free nkrofo aduru satana mfa se nuru ekura mba na DDT na na wo wa free DDT wa boso abo afa ekoso a nyado abesia ba hwe asa yi kwa nsusu a asa yi friend say we then ingiti ye friend say green abedu asa abedu na se nya abedu fo na me do ye na afa de me nya ado aba beso na nkamate akọ nkran akoton afa de nyado abeni saa de te da me de hu se kare nya badada na afa wa gya kiredi na se mo akra ba wi omonwe enti saa na me de beni pa fa ma se o ka se nyankopon se ne bobi tro no oye Israel ne Juda merima wakase bia ka ho asema de ese se woye mu nyina waye de ebra Joseph we mu hamo mizimfo yi hamo woyi mafiri nkwasum wo bɔ mo hoka wo de mo fa ha wo de mo fa fa nipa so nti nyame ase ema no tina se nyame pese o tu nipa kra mpan na so nyame o san wayam hihie no wo hwe anu wasan ba den asan ba be hwe o mu bieu good what I say edu wo so afuei wo wayam hihie na hwe ka bia wo so bɔ amre bi nti no anya hwe kra me kotete nyado a yankitikiti sala bia menya 50 Ghana bia is better than say me jam kra nti bo hu san nyam hihie ahwe bra wa bre ho na wasan akɔ back to
efuo no mu biom wa konya kakra bi da betew ka so enti Nyankopɔn wutumi sɛ nipa odwala de enso wo mu ana wasanya yam hyehyɛ asa ama yɛn sɛ anya hwe kra no menya Ghana fo miensa bi a ebi omo so aboabo omo ho na me de omo aka mefuo ne ho amen why ade wa ben enti edu ba bi a abambu eba ewo ebra ye wu nyame adwuma ye wu nyame adwuma abambu timi ba ne nipa efi nyame hu se efu na me ye na anye yie ntimi nkomu biem yes eno ti na obema onue ahoro nsia wonue wo mo aye adwuma anye yie a eno ntimi nye biem wo ma sum nyame anye yie a eno ntimi ni nyame ati biem wo mo ade bibi obi o a nyame sum odi bibi na si na nsu no wuram okwa no ohu ni saa enti obande afuo no afa ba bi afa yes enti nena otwe ansa no na oka onue no se wo mo a eja nyame adwuma ede dan koto dan so wo ma so de no batutu ekonom nsa na anopa no kan verse 18 ni mame ti so obi ejafuo no se obelusu garden no the what they say baya ojefa afuo no na afuo na anye yenti olusu se moanwe a anopa awurade se yentwe wadwene emegyina so se menje afuo no ho na Nyankopɔn onjaye ho to asoma me verse 18 timinja boko 18 yes ene odifa azangoma 18 num chemu du nwotwe ne yadu no se wonue wona wode atrosem homa atwe amumuye na wode tiase nam ntampe homa atwe bone 19 amen enti wona wode atrosem homa atwe amumuye na wode tiase nam ntampe homa bebe na abana so because abano anye yi a koso ye ebefa but oye anye yi no agai na okamfo Nyankopɔn grade de ye ko nyame hode ne ye what I say what the atro ehoma etwe amumuye what the atro ma wo fi ade papa fo na ebeso no wo firi mu akoye amumuye no de tiase nam entampe homa atwe bone praise God hallelujah amen do se wona waye bobeturo no a wo hwehwe akatua won sanka akatua no anasa akatua wo pa wanya no na wo fi nyame no de atro aye ahoma atwe ade a enye akase de wo ye na enye no anopa awurade sese obi ye saa ni pa no wonue praise God hallelujah to asoma me 19 wona wakase woma omukase mano nye no hare enye mano nye ne hare enye n'adwuma ntem ni enye adwuma ntem na yenhunu na ose na yenhunu na ma Israel kronkron no yi no agina emmen na emra emma yenhunu amen verse 20 no 20 si wonue wona ofre bone se papa wo ma frɛ bone se papa ene papa se bone wajafuo no ho frɛ bone se papa ene papa se bone ene papa se wona odi sum eye han wo ma di sum ye han da bia odi han eye sum na wo di han eye sum wodi nyonyo eye fremfrem na wodi nyonyo ye fremfrem na wodi fremfrem ye ene wodi fremfrem so ye nyonyo afu na anye ye ni nti ana ena wodi papa dane bone no kofuzo bu ade papa no no adane ne bone enye na ena wodi esum eye han na wase wodi han ye sum na wodi nyonyo eye fremfrem 21 se wafuo ne nso ya enfa nyonyo enye fremfrem hallelujah amen obi adone di aso enti memfa nyonyo ena ne fremfrem se wo ya wo de na ansu nti obi dia wa ya aso no enya de papa enya okofo bebia wo mu se obi ye biribi na aya papa wono na fuo no asu abuntware nti wo se ne de no eye no enye nti wo de nyonyo no de ye fremfrem de bi de fremfrem so eye nyonyo 21 oh munya no munye sei anopai boba fuo na wado no se wodo ye na nso ya
koso ye adwuma no enka se me bomba se me manya me ntonso ngumu biem me no hu biem dabi uye sa enye unzafo bi wagofi ti se mokofu mokofu chepa asa na wu mokofu meboa omo tiso die ntia de biada no adua no esi ho ni wura no odo ho oteye no odo na eso enti ye wadua ba bi wa wudua ebi wa kura ti se kokofu ya gofi ye ebi wa ho a edi mfie nan enum nsia e wo se eso enso so a eso kakra bi bada no ntra se wudai ehu adwuma ye na kotwagu ukotwagu a wo se ukoso se ubeye afuo no ho adwuma na beso na so woye na se wo de na nso a ebia no obi bose ne de na aso yie menka se nipa na hodo ne de no hodo de aduru na aye entimi de ne de mecha ho koso se ubeye ho adwuma na woye ho adwuma ebeso amen enti emfa frem enya nyonyo na emfa nyonyo enya frem verse 21 no 21 wonue wona woye wona re so nyansafo woma yi woma ni so nyansafo na woye wona ni so nhunumufo no no yi woni so nhunumufo 22 osi wonue ensanomu nkatachire ene ensafremu ahodenfo won a obu abonefo bem eje adamude won ebu abonefo bem eje adamude na won fa de odi bem no bem emma no no fa de odi bem ne bem won fa ma no amen 21 is wonue won a woye won ara aniso enyansafo na ye woye won aniso ehunumufo masa yemfa ho ntu nyame so yi yes ma emfa ho ntwene onim de na onyansam enu ntina so wo hwe me kasema da biam se awurade adom na me na ehu me mobo o se mi bisa o se ko fi me ya brempon mi am ntimi nyime ho aye what just say enti so ni ba ye ne ho nyansafo no hu se wonum bibia obefi afuo num afuo no obefim because anso na ye na nyame go se nipa dan nyame a krobi di dan nyame se wo dan nyame a awurade be hu mobo oh yeah, it's a normal. You're taking a normal say, and no pay a dear betching. Meboa, den ade betchi, de bedidi. And yes, sanity. Unim say every day go vi nyame ya de foforo de bia. And unti na de bioma ade che foforo ba. And you know na den ade che na dane. And no na ye de ade na nyo aba. Every day ewurade ya de foforo. It is nipa hu saade wi. Na wanfa ne ho antena afuo num bobeturo no wantram yie no anka se enne mekọ ọkyere mekọ na emu ọkọ no bosome a papa no kura na ọka se nafuo no ogugu ase ne yi no menyini se de na ye practice se e farmer no nye sa na no ye no e bia wo kan so no wanye no sa praise God hallelujah amen into wase mayenye ho enyansafo na yemfa ye ho ntu ye hunu yen so wose wonue na wonue wona woye wona re so woma ye wani so nyansafo na woye wona ni so ehunumufo no ye wani ehunumufo amen twenty se wonue nsanumu akatachie ene safremu ahodenfo wona obu obonefo bem agi ademude womo a afuo yenim no wapa ba na ode ayensa ho Ghana for na say before ye bibi na anye yi a na afei ye de nsanom na etua anan nti o se me bo na me de akata ma wore wo so masa wafuo no nso me bo na matimi ada obenya yare ye adwuma ye bedi de ese bitwa bi adwuma ye yi medi wana ka jo se ye yi wadi wadwuma foforo ba ko mu a enti unya foforo nye efenye ntwabie ma wura ho sha ho den ne tu anamon foforo obeya watu aja medie obeya wajami mabuawu bema ya wajami nanum sa obeya yare obewu usade wo gira ho ebe ye fe ma obi abedo ebe fi wo ho praise God hallelujah amen na fi wo ka se won onue wo ma nsaframu ahodenfo ensaframu ahodenfo
me fransa mensa e ferment ma no ye den no na wagye afuo no emu adwuma to wose obenya papa wo mu no Bible say wonue na ensafrema hode for no papa woni me bi mu ebi ni aboma ebi ado no ye obo a o ebi bi test officers o test officers you want some test officers okay enti o ma ya no mo yes o what they say ensafo yemfa Guinness nguma mo so ye info ado our friends had the but was special people horrible say bia ba me no ton san e wo area ha no say bia betwene de apioni brena wo hu monko fraso masim lem no me kan hwe ondo no nya ka say yade ade say ye aha aka ne ne so mo de kakre goro de Manchester asum ba sisi ade de sisi da na say papa dey say na nsan na ho de so ate Bible kra ka Isaiah waka it say you were special people mo numu no or the thought kakre good anum no busu da numu ba mo say the free so home wait you abo baby kokra say the free direct achiro ma me dey so onim onim ababia but tie eno fa ogie ne ahotomre nyame de wo hye van yard nim but wo bu or the say buy yard no ban nyina wo bu agu wo se wonkomu biem e na wo France wonkomu biem emu pa de onko wo nyame to zo gro mani ntwam me mefo no mu biem na emu ne o ye ne se wo be test nsa bra wo bewu wo se ye mantem obi bewu bia se obi ne ku no wo bi wo se wa boa na odi ewu ba do many obi di ashe no Bob the vineyard no bobetro na kuani ni wi na ne bufu ya afi oye bibia bi no Bible de ananyame asem de wotwe adwe so se wona afi bobetro ni mu a anka beso aba anso a wafi mu no na oye ade foforo no onue mpa praise God hallelujah amen na afi waka se wona obu abonefo bim agi adamudie wonue woni wona obi aye bone e se onya asotwe no ne age no bribe wafi bobetro no kakra ye ho ne wage adamudie ne wabu ne bem bobetro no wafim amen wafim se wo mu so de a enso ababi e ma woni namafo no kwa amafo afom kentan ekotwa ababa no wo ba na wo de abamienu bi na eda okentem na wo ba evise ni oye papa no no e bone no wabu ne bem agiriska enu ntia ave wase na obubim je adam die na wonfa die odi bem no bem emma no amen hallelujah amen we are victim to those people ni odi bem no ye fa di bem bo ma no kwaji ska bone kwaji sika na o se mesa ni pawe ni odi bem no na odibim no na so wo bobeturo no mu dia obeso aba obi mayenka last quotation na fi yema afrefo emrem elbe koyin that the grasso last quotation yema monitor 2 Corinthians chapter number 12 2 Corinthians 12 yeah verse number 19 Korinto fongma tosu mienu dichemu 82 mienu dichemu dunkuno anayesa yes sir e wati fiase mo se otemu fo kese no afa kenkan se katua edi otua ka no ono no ho asem ne yeke o se dai o se eya mo se ye riyi ye no ho ano akire mo ana o se eya mo se ye riyi ye ho achi ye ho ano akire mo ana da bi enya munti na yeyi ehu ano na mo wase de Yankopon anim na ye kasa Kristo mu Yesu Kristo anim na ye kasa wo Kristo mu adofo ye nyina ye kama mo nkoso na misuro se nyese yeyi ano akire mo na mo sade ba ya oban no anase ubobeturo no ubenya nkoso wo na mo de ayi 20 wase na misuro se bia me ba me metomo sade me pe na me nso me hu me ho sade me pe se me baba tomo me sade mo pe me baba tomo me hu me sade me pe na mo nso mo hu me sade me pe e dia na me pe afri mo me be se me beto a na wo bobeturo no a wo ye adwuma wo ti aba bebre
hallelujah na sɛ me ba na sɛ mo anso aba mani nje nti sɛdeɛ mobɛhu me sɛ mepɛ sɛ me Paul mani gye no muhu me saa nti wɔ sɛ ebia ntɔkwako ebia na me ba ne ama mo anya aba soɔ no ne yɛde ka yɛ dɛn ntɔkwako ahoya wafiri ɛban ne mu na wako ntɔkwa saa ɛma ho nso aba ɛdeɛ mbiem ahoya ebufuo ɛma ho nso aba ebufuo esikan insekuro wese ahantan sakasakaye ɛwɔ mu ɛmfa aba so ma ɛno na ma papa no ahantan ti wabu ban no sɛ afuo no nsɛe ebia meba mo nkyɛn a na ma mehum sɛdeɛ mepɛ ebia na mo nso mehum sɛdeɛ mopɛ efisɛ ebia na sɛdeɛ mepɛ no moanyɛ efisɛ adwuma no ɛsɛ sɛ moyɛ no moanyɛ na moko ntɔkwa moanyɛ na hoya yɛwɔ asɔre na abayewa ketewa bi bɛgyina ɔto dwuma na nnipa honhom asɔre na ɛyɛ wo ya wohu sɛ obi aba asɔre na nnɛ wanya atade foforɔ bi asa na ɔbu afu ahoya wohu sɛ obi abɔ brɛ na ɛkɔ so a na wotɛe no ahoya ɛma wo nso aba abufuo a ɛmfa hwee ma asikan kobi wonum sɛ enipa nyame fie krom si asikan ɛnyɛ na aprɛ yɛ ma ikɔ brɛ ɛnyɛ na koraa ɔmo ti bi si asikan ɛkasakasa ho ɔsɔre anɔpɔ sɛ ɔkɔyɛ asɔre fie adwuma obi a wama no odi hɔ no wakasa saa wonya nkyerɛ bia aba bi nso ma enti enipa baako ntimi mpire fie nyinaa nyame fie obi ama na obu afu na wokase na waba no enso ketuafo ne ba eno na ma papa no otua ka no wo mekɔ anɔpa no no mo yɛ nkrofo we bi awiafo no na suban we bi wo awia no me ansafo na bi wo no onufo na ba no onufo no they are focus yes praise God hallelujah into omu deserve so omu nyina gya ketua pa esikan ensekuro ni ohun ya enka gya wo se ase enka gya wo se ase sekuro wonte di aba ebi nso ahantan dwe minim bibi yenti misi obia onso aba amen saka ye anopai odumafo no otua ka no the vineyard, the owner of the vineyard bobeturo ni wura no waye ready so be so otua ni paka mpacho uko mu tambe saa ne ma ye kai uye bia na adwuma be nsekuro na wudi onso aba anase uko mu no wabemu apase obegya bobeturo no mu amafi nyame anim nyina no pai tu amerika na ko nyankopa anim na ye ne ye na obeso aba hallelujah anope ketuafo no ba yempa ebo no se yadwuma panti si ye ba mu ntem ya ma mu ntem no ontwa ye ka ama ye nti nyame nhyira wo adom nti amen papa nyame nhyira wo amen o nhyira wo da ni de biara different message the better phone bi aso so epai 0201-944-485 0554-820-910 anope papa kasa ai papa wakasa eti anope onso ye ma omre kakra na onso aborem na ne course wo fiduam ha no onso abekan ye ho se wate ene ntwetwe a nyame enam papa so na odi abrayen no ese eye futusem nti anope den na onso obeka anase den na onso so anope so oni ye beche isan se papa de enyasem ketua debia no ewo nia ode ebrayen ena de betofom bia so epai adumura na put this minti chama papa na me mo quotation ma abaso me pacho
and yes, I said it. Papa can't miss me, kept the account. In fact, Obi Adena, a sa ordinary son at the Amman. Now go on capitation mile. Amen. Papa. Now, Papa, what's a young general son? The beer, Papa, so the time for one thing. Me and this time, me and the tea, me and this time. We are born about two, and you pass us on us of Papa the buy. So, Papa, you are who is there. Any kind of power, what's for that one? That could be a searchy. Sabi unya sana wa epa. Ono mo tani via. Sabi some be from na benya no. Ese papa bi ani. E kan se nya asem bi ani. En se papa, sabi ni pa be di sekta. Papa, ana fa nya ko pa so wie nkam da ne da ni. Amen. Amen. Nyame shira papa. Amen. Amen. Ono so na odene de aba no onso betimi so aborem. Obiema so who is AKH asem o kan yi amaka say be first na say we be ma mo onum bo memenum ba yi say memenum no ebro de bo memenum bo anka o ye be ma mo onum mo memenum ebe be biboro enuboro say the papa ro eye memenum first de bi ebo hwe asesa this bo anka 0554-820-910 and 0201-944-485 and on the number ewo studio anasibi and number fra ebetimi so eden Edward Badumede so etina papa wo bi kakra na ja odo da so wo bibi abrem na afi ye hwe na o chama nyame show papa apa nyame na so akasa na Pentecost for you when you me to okasa nyina na nyame duduru me okay Muntintim Mamu himda Monkoso nyame juma yeyimu Na mo brere nye kwada Na mo benyake tiapa Tini ayaka kire etiefo ni won a etie ni bebie fidie kudu bia ne se da mesro so bodwom kakra me bia ba so adumura The patcho this your din baby akasefi. The patcho me dey the elder for Apolline. Hey, host and win. Oh, 5. Nyami onshira munyina. Amen. Edamaku. Akra. Nyami shira bibi. Amen. Africano osamwa bibi. Amen. 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 Oh. Nami. Edana oho ye de. If you have pay ba. Oh nice. Akra na oho ye de. Ya te o kai de mani kraji, mani aji host we. Okay, bye. That was way. There was for Sania, a Jumano, etie bia, no Jumani dear, Deni. Now so Mubia Paba. Bombadian Cosso, na yero home, when you're mere Jumanum. Sania Peter, Ebisa, yes, to say. Now, ye Jania, your winner, go home, ebe di wichi, na day, and a Jabenya. Oh, yes, to say. Bien, no one with your fear. Wedia dan wedia yiri kunu eduma bibia we bedi mi machia onya bribi pa emfiri Jesus enti eduma no de obrewum na odew ewo obre nachi ampa wa muntintim munkoso ewo nyame aduma yem na mo bre ene mo haw enya kwa ya betua oka ewieye no amen enti papa o bi ka yo enti ne kono ye de enede no ebisia enti ye chia King of Grace asoroma nyina anopai se o fa Christ a bo modern se o be hwehwe asori aye bo Kristo din na onfra nyame asem nim ampa na de ho adwen ubetimi ne ya besom King of Grace ebi wo achem da Ghana Telecom opposite ho Old Vision School ebi ho Oko Bremen Skuma ebi ho Arabo ebi ho Oba Anomasi ebi ho
and afi bremen school so ebi o asene a eho ya so ne ti no ene asene asiye no ene di nhwe ni mo anopai wafu na wodo no abo de wayi mafiri mu ana na meba wafu na wodo no wafu na wodo no omode so bedo afu ni yes na wanya abaso yes eno ni nyuma pa obeye na ma wafu no aso apa me ka mi wo case kese me yi abo fu afi hwe abo fo mo papa wa ha owie ya mo sha sori asa nti ubetimi abo nso na papa mesro me fa ofrefe we ntwato okay admura Abanga yeso bajo din bebe akoze free bajo mi fe si kwata stop antinye okay amin sampa e papa adabia ubi yenen so mama ye hu se aso dem kwa jealousy wo anwoya ne se Christopher tutu free mu ya contact ya woni se se die se se bia woni die apanyamin tra wano pen so ama ya yenkuyifo o station master nyamin tra ofa amen amen adumun fra adumun kwa adum amen 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 enti Kofi so won che bi a che na oh sofo me de ja me nchia de nipa dodo na na ya me chia wo ene de me ira ma me ba no afiri fie ja me ntima chia no a wo radio kitu bi o nam kra no de tie kura no ni kura na ja utie na ene me prosi pa ba ko pa miki me chia wo yakopon ko so ehira wo na adwumaden a wo bo e ma Ghana police na ene so tomorrow planners control and crofo ene de ye ne ye ma na we station na no ye meeting kese e wo liberty ho no me ensa wo ye later ma mo ya we se wo ye later ba betu